Nandam chiang na mo lungmali post thong chimnak in nan kut kanin tlai than ha thong ni kul la li biang rei thep kul la khat jing lei thong chimna kan dak thok lai tu jing kan chim ding mi tlang tar cheu khat ha chu ha kha a mi fir ni in pakhat an bau i tangka singzali leng an fir tanza khopi ka dok na ka nun nak liam mi CDF kol ngau ram ral ka pakhat chu tlamtling te in a ruak an vui chang KIA ni kazu SAC sakhan pital in sakhan palli an la kho chap tamu khopi le kuntaw khokar ka dok na ka SAC ral shang pathum an thi helicopter chanswal nak in Iran President Ibrahim Paisi le ramdang minister ha tarchi in minung pakwa anun nak aliam imi thong le thong pangdang ha andak Tanzang khopi ka dok na ka nun nak liam mi CDF kol ngau ram ral ka pakhat chu tlamtling te in a ruak an vui chang chiram ko chak lei tanzang khopi a SAC ral shang ni unghun an khorna pol le sakhan la ka dok na ka nun nak liam mi CDF kol ngau ram ral ka hangai zawa chu thongni kul la li me ni kul a ruak an vui tia thai si me ni hlei kwa ka dok na ka ramle mi phuncha a nun nak ape tu pasal tha mangai zawa kumkul le kumruk chu CDF kol ngau ram ni anum hak nak horam chung khopi pakhat a ruak an thlun pi I an vui tia thai si general kap CNA le tangthi phunha ni thongni kul la li me ni hlei kwa a chikha khopi chu tlamting te in an la kho chang I an hum hak kho chang chupin a tanzang khopi SAC ral shang sakhan pital in SAC ral shang ni unghun an khorna pol chu an ka dau I an la kho chang tia thai si hakha a mi fir ni in pakhat an bau I tangka singzali leng an fir chiram kul hakha khopi EPC sang a khosa mi hotel thang in chu thongni kul la li me ni hlaikwa a mi fir ni an bau I koram tangka singzali leng an fir piak ha tia thai si hotel thang te chu ani pumkar jing swimi lam pasha in leini karlak a mi fir ni an in an bau I tangka singzali zanga karlak an fir piak ha an ma hi Grace Baptist Church a an ni pum in an daktin a chun an theory pol an dak so di changmi kan hmu tia an ma he nei niam pakhat ni achim in bau piak in tangka fir piak atong mi hotel thangte hi san thang peng lungrang khwa mi an si I hakha khopi chung an umna kum hlai sari tluk asi chang tia thai si Mizoram a rajam in ador mi chinnu pakhat ni fapir pathum angai Mizoram ramkul sai ha pengkom a rajam in ador mi chinnu pakhat ni thonghi kulali meni hlaisari a fapir pathum tlamtling te in angai kho tia thai si chinram kul matupi peng sabong te khwa in Mizoram ramkul sai ha khopi a rajam in ador mi pinai pha kumkul kumkwa su longtlai khopi Lairam Christian Medical Center a siboi panhi ni alwan chia meni leisori zansimilam parukluk a khwelhai nak operation antwa kho tia thaisi similam pakhat reng lo chung operation antwa no a apoi mi fapir pathum chu tlamtling te in anla kho na I fapir pathum ma chu nulong te an si tia thaisi aboi khatnak a achuak mi hak sinu chu panhi point zanga kilogram asi I avoi ni naka achuak mi hak sinu chu pakhat kilogram le avoi thum naka achuak mi hak sinu chu panhi point zali songa kilogram tluk arit pia thai si Lairam Christian Medical Center in Siboi Nani Pinay Pakong Lam chu Dr. Watao Border Pusin a Thaitar nak antua I Pinay Pa Thlobul nak si Ayman Dilak chu bombing in Timlak nak an ngay tia Tol chung thong zam nak zonat ni achim KIA ni kazu SAC sakhan pital in sakhan palli an la kho chap kachin ramkul waimo peng a thajang zanti kluk ni unghun an khorna kazu SAC ral sha sakhan pi le khashi khwa SAC ral sha sakhan tal in hal sha sakhan palli chu meni lhei kwa zan a kachin ral kap KIA shroi mi tangti phunha ni an la kho chap pia KIA thonglak nak shampi ni achim thongni kulali meni leria thapin an ka dau mi waimo peng michina bamolam chung
kazu khwa isi siral shang sakhan pi chu thongni kulali meni hlei kwa zan swimilam pariatluk a anla kho ma sakhan a chun isi siral shang zanhi tluk an i hal shang lei thimi antam chu no meni hlei kwa zan swimilam hlei khatluk a waimo peng lu nak hun khashi khwa isi siral shang sakhan zong anlak chi kho tia thei si kasu sakhan pi a chun isi siral shang tha za zanhi shong an isi siral shang lei thimi antam manu a khashi khwa isi siral shang sakhan zong meni hlei kwa zan swimilam hlei khat reng lo a kan la kho ta dau na khi waimo khopi kyang kap tiang aphan tia KIA thonglang nak shampi ni chun achim chupin a meni hlei kwa thiam a isi siral shang ni hun an khwarna tangchung sakhan panhi asimi bopi kong sakhan le laipang sakhan ha zong KIA shoi mi dokhan nak shem tlai tangti phunha ni anla kho chap I shwengyang ping khwa khamaya zathum kul lakhat isi siral shang sakhan pi chu lakding in pe tlai in an ka dau tia thai si thongni kul li meni kul jing a ka dau nak afak ngai isi siral shang ni wanlong le shyam ngan an hantuk tia KIA thonglang nak shampi ni khatit a achim chap kachiram kul a ministry in KIA le dokhan nak shyam tlai tangti phunha ni ka dau nak an thok I meni kul tiang a isi siral shang sakhan zakhat leng an la kho chang tia thai si tamu khopi le kuntaw khokar ka dau na ka isi siral shang pathum anthi sagai ram than tamu peng tamu angzeya lam tamu le kuntaw khokar ka dau na ka isi siral shang pathum anthi tia thai si alwan chia thonghi kulali min le riat a ka dau na ka chu hi asi I isi siral shang le an kutang pyu so thipol ni hazang tam ngai in ji swimil lam pangat luk a halam sial in an lu no hi asi ka dau na ka isi siral shang lei in pathum anthi mizo phornak moto pani in an lak na tia tol chung min ha ni an chim chu ka dau nak a chun All Burma Student Democratic Front ABSDF in nunak liam mi le liam ma tor mi anum sholo himte in nu lei an pil kho isi siral shang lei thimi rok pathum an phor mi chu isi siral shang ni an dam lo ruang a anun nak aliam hi asi anti na ka dau nak adai no minute thenga kultuk arau no a tamu khopi in isi siral shang pol ni an rak don chol na tia mit mu tu na ni chun an chim ka dau nak a athi mi ral shang pol rok chu tamu khopi isi siral shang sakhan pi a an chia na I mi an tam leo a an buingam na lo za swi lam pakwat luk a mizo phornak moto in tamu khopi thamul a an buing na tia an chim chap Kango pengkom palik sakhan in palik pakhat methal kwan he mi piral kapsin a afon magoiram than gango pengkom ese siral shang putang palik sakhan in palik pakhat chu shyamnam he mi piral kapsin a afon tia Freedom Revolution Force FRF gango ni thonghi kulali meni leikwa a anlakdar thonghi kulali meni leikwa a Kango peng ese siral shang kutang palik sakhan in palik chungtal pakhat chu Senthang Revolution Force Battalion Panhi Company Pathum FRF Gango A Pilkai Nak Atua I 7.62 Kwan Somruk Thum 5.561 Kulan Hi Le 9mm Kwan Pasari He Afon Tia Thai Si Tangu peng a isisi ni umhun ang fornak siyang insu luno in an kadaw I siyam tam ngai an lak chi kho Waguram ten tangu peng wakhaw sengkwa a isisi ral shang ni umhun ang fornak siyang insu luno in an kadaw I isisi ral shang pol chu an zamcha a siyam tam ngai zong kan lak chi kho tia tangu peng kom number thongthum zanga pakhat battalion ni menikul a an than thonghi kulali meni leikwa jinglei swimi lam pathum thuk a wakhong se khwa siang in a khorcho in umhun khwarmi ese siral shampol chu lunho in kanka dau na I ese siral shampol ni an sakhan chu an chua tak tia an langter ka dau na ka ese siral shangsin in somruk lungsha le adang shem thil tam ngai zong kan lak chi kho tia tangu pengkom number thongthum zanga pakhat battalion ni thongan that ni a an langtar chi Mintong peng SCC umhun khornang hunma a thazang chapding in akalmi ralshang an ka hna cha a pasha an thi magweram than mintong peng
SSC Rang Pol Hun Khornak Hunma a Ralkap Thajang Chabding in Akalmi SSC Trang Ral Lampati Su Mipi Ralkap ni Anka Nacha a Ral Shrang Pasha Anti E Midang Hiam Tor Tampi An Tia Number Pakhat Military Ration Magwe Putan Sung in Tombaway tu Pakhat ni Achim Thonghi Kulali Menil Heli a Mintong Peng Piang Tapayang Le Wado Kwan Haroktan in Aragut mi SSC Shrang Zale Kultuk ni ngakong khwa a shangan anka I kungki siang in le finchon nak siang in arok pin a raltuk nak van long in goiruk tiang shangan anka I ngakong khwa a hun an khwar tia thai si chubantuk thiam in thonghi kulali menel heret a komoto panhi in ralbom ding a arak chokhan mi SSC ral shang thaza somruk luksong choite le thengkai khokar lak a Ria Penkom Battalion Pali Student Armed Force SAF Warriors of Liberation Force WOF ni bompo no in an ka na cha a ral sang pasha an thi fiamtor tampi an tia an lakter Helicopter chansolnak in Iran President Ibrahim Paisile Ramdang Minister na dalchi in Minung Pakwa anun na aliam Iran President Ibrahim Paisile Ramdang Minister Hossein Amir Abdullihian dalchi in Sauzano ngay tunha chitmi helicopter chansolnak tong in atlakcha a Iran President dalchi in achunga chitmi diklak anti tia Iran Dromvongay tunhani thonghi kulali menikul a anlakter Iran President Ibrahim Paisihi Iran nichwalay Azerbaijan ramkul a atlong tia kanthai Iranian TV ni alaktar ningsun President Ibrahim Paisile Ramdang Minister na chitpi helicopter hi balaitum atim a chansol naktong in atla tia thaisi helicopter chansol nak hun hi Iran kopi in mengzathum somsari panga thluk a hlatnak Teran thanglai hmuram Irina kopi zolfa pong a asi thonghi kulali menikul a tomwangwai tunhani helicopter tlaknang hunpha jofalnak antua I helicopter akang bipin a achung achit mi minung pakwa andi lak in anthi tia tomwangwai tunhani reuter a anchim Iran President Ibrahim Paisile Ramdang Minister Chauza Officer na Ralopi in annun nak aliamcha a Vice President Mohammad Mokbarni Boklak in President Rian Atwal Chunglai I Nisom nga chung a President Tim nak atwa lai tia thaisi helicopter chansual nak in Iran President Ibrahim Paisi Ramdang Minister Hossein Amir Abdullihian Security Officer Raisi Mehdi Mausavi Penkom nongay tu Muhammad Ali Al-Hassem Penkom Khwaboypa Malik Rokmati le helicopter tombongway tu andi lakfon minung pakwa annun nak aliam tia alakter Afghanistan a ruasurtilian nak achuak I minung somnga leng anthi midang tampi antlaw Afghanistan hunlai a achuak mi ruasurtilian nak in minung somnga nak lomlo anthi sang tia tomwangwai tunhani anchim ruasurtilian nak ni aphak nalan a tolchung mi cheukhat chu munhim nak a anzam na in mitampi chu lamchan cheu anphak a konglam thailo in antlaw na tia goram kulchung in tomwangwai tunhani anchim Rasurtilian nak in inzo satil tampi anthi kusak nak in thongni nak tomlo arok hikong he petlai in chetra zokhan tu punha ni umnak ngai lo to chungmi pi na chu punha ansar pek na tia theisi aliam chia chanjai mazat chung a Rasurtilian nak in Afghanistan a minung zathum leng annun nak aliam tia United Nation le Taliban tomwangwai tunhani anlangter tu zing kan thochim nak chu mavial in kan dong tari lai lungmali post thazang akan pe tu nandi lak chung a kan nilom tuk lungmali post Facebook like follow le YouTube channel a subscribe ra kan to pek cheu ding in kan in som